INP Mizo channel clear tu te chibai le vek ule Christmas kan nai tuala zoram dung le wanga u nau zong zong te lim taka hunin man thei theu kan du saka chiu kan video masa khan Turkey and Russia siam S400 le tuma wanga US in a sanction thu kha kan soinol to a Turkey po ngoi mai bi kholo maya US chu chhanglet ve ta ngei mai le ke ma chip chiar devin kan chun zomange Russia S400 Khawvel air defense thabera soi hi leidu antama United States la chuan Russia ral thuam leya piang chu rem zel tum boxi ram enge moza chuan NATO tanga in nu do andu pha ngei narin om Turkey and Russia S400 leya tum vangin US chuan a sanction mi mai chunia maserin ai takin Turkey hi azambik lo khop mai Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu chuan December ni som pasari khan S400 leituma Turkey malak na chu kaltlang pui ani tur thu apuang ve tarup maya United States in remna alekko te chu enga man ngai lo ani ber United States hian engtin nge Turkey chunga hian ma alak zel don ni Turkey State 24 TV chuan an foreign minister hi biak na nein Turkey chuan US na rek chungchang hi eng ma angai saklem lo ni ina soya eng angin nge US sanction hian Turkey economy a ngong ani don ti po asoi lo hetia USA in Turkey sanction ta ka wangin Pakistan lam hian an lo tuar chhong vele boka Turkey siam helicopter som thumlai mai billion khatle chan vesenga aleitur T129 attack helicopter alei thairi lo pha vele don ani Turkey hian Russian defense system S400 alei chu Tunlai mai khan an test china US 400 hi leilo tur le manglo turin Turkey hi angena mase Turkey hian thlau thadu lovin a mangzuya kar masalok khan trama sarkar chuan Turkey hi sanction tani US sanction hian Turkey hi US amamo na pakhat Turkish Defense Industries Presidency SSB anti chu a target masabera Turkey company hian a helicopter siam engine atan hian US company Honeywell engine siam CTS 804A amanga sanction awang hian US chuan an engine hi Turkey an thon chuak don ri lovani Khawvel chuan chol leilo ka ngai pha nge yanga tin an ma ni na an lo siam sa then khata na spare part lak lu na konga po harsat na an tok thei bokang Turkey SSB head Ismail Demir chuan sanction wanghen an defense industry chuan indigenous engine an boi pui ve tur thu asoya masikum adu tur thu le sumtam tak sena ngai tur thu soyen USian minza lo hle mai atibok helicopter ba ka hian US in a sanction a suit ma hi chu Turkey in Pakistan in dolong te chi asiam sakmek miljam frigates po hi angong ngei bokang he frigates hian engine a US siam marine engine aman ba ka a system le subsystem enge mozat hi US atanga acha lu ani bok karliam ta US in Turkey chunga sanction a puan singa langsar deu te chu Turkey defense industry how tu pali te chuan US le atho puiram chunga engthil ma an khoi che thei to don lova US ram chunga an lu khap sakan ni boka tin Turkey defense industry kaltlangin leile hral chua khap sakni in sum chevel tur tam tak ti boi don ani tuntruma United States in Turkey rek na hi CAATSA dan tlo chana US na tho puiram chung remna alekko na masaber ani nge Turkey foreign minister chuan kan thutluk na hi suit le kan tum lova suit le tum ne lang chuan kan ti na rei to ang kan thil ti kaltlang pui kan tumani ati asoi zelna hetianga ram le ram in rek na hi dan kalani tuna US in men rek na hi kan zir chiang photanga malak zel dan tur kan ret hoyang US le Turkey in lai chin hei kan siam thadon ani po in thudel kil omin kan in rem to ang Joe Biden hian ankara lungoi lo na hi engtin nge sut kiana tum ti kan thlir photang atibok CAATSA hi engdan nge moni chia ti hi tlemin han soi le zoyela
CAATSA omzia chu Countering America's Adversaries Through Sanctions Act ti nani United States ta na malak na risel lo deute America chon economic lama rek na sanction mga dawlet zel atum nani Turkey chu na tuar me ka India po na tuar ve thuai mai thei bok kan soi to angin Turkey hi United States kai roi na hnuaya Paul in zom khom North Atlantic Treaty Organization NATO member ani vea NATO hi sangkhat zakwa somli le pako kumdai to din khani Washington Treaty tia riat alo ni boka NATO din chan berchu Soviet Union laka US le athurwal pui ramte himna tura malak hini United States hin ur chan lam soyela NATO member ni reng sia Russian ral thuam mantau tak Turkey in le tra la tum hi NATO dan le dun palzut na ni a United States in action ala hi thil om tak ani ve hrim bokani Russian S-400 hi Turkey in a colony ngat chuan NATO ram tam tak tan thil hlauhawm tak ani ngal don a chan chu Russia hian Turkey military station le an thil nei te a man sak thei dona NATO member lo ni ve bok nen Russia hian NATO thuruk enge mo chena a riat pha don boka film khurangai hle don ani tenram dang himna chu lo da thatai la US le Russia hian na rukin Cold War an kalpui reng boka Turkey le India in Russia S-400 an leina atang hian Russian defense budget hi nasatakin atan pui dona US tan chon han welcome chi ani lo hrim tina ni chu S-400 ral thuam hi air defense system ani angin thil hlo om lutuk chu ni lo ma si ken tel abe bom tam tako om dona chung te chu United States hian a hrekar mai ani Turkey khopui chu Ankara ani Washington le Ankara hi hun rei tak an lo in kop to a NATO noya kum som sari don Turkey hi om to chuti khopalo in kop to ni ma se Tunlai an boruak ton mek hi akal tluang hlei thei ri meu lovani hi nikuma Ankara in US mi chunga hremna alek ko dana Trump admin chu alom lo hle to khania tin Syria rama US le a hote omna Turkey na bei zeu wang te khan rampan hi in lai chin nei na chiat pha ta ani ber US and NATO member te chu all sam takin aral thuam te leitir mai thina maseni kum khan F-35 jet te chu Turkey leitir du tatlat lo a chan chu F-35 chungchang information enge mo hi Russia hian Turkey atangin a hria ang ti an hlawani ani le India tan CAATSA hi a hlauhawm theiangem kan soitak ang khan CAATSA hian America ma khuwa khum himatum bur maya Trump admin le pu Modi sarkar hi anin rem view maya chumi wang chuan Trump admin in India chunga hremna alek ko lova mase US sarkar in thak don nialan ta ka chuan India po hlau thong ve deu ni na lang Russia S-400 hi India chun crore sing thum le sang kwa zet sengin leyatuma thil tul tam zok po zo fel ani tabok sang ni le som pariat kum khan Russian company Almas Anti Corporation of Russia nen in biakna an kalpuya kum sang ni le som ni pakhata S-400 hian India ram le lungara man base ni hei chau hi ni lova India le Russia hian malak na tam tak an local pui to a tin India hi Khawvel Russia ral thuam siam mang tam ber alo ni bok nen United States in CAATSA dan hi aman vai chuan India hian atuar ve view mai theni Russia kut chua ka kan lunga oizo chia bok silova ram rang kan dor kwal nui maya US hian thik thuati chiat view chuan Russia hi India hian akal san maya langai don ni na lang Russia siam India na man lang sar deu te chu heng INS Chakra te Kilo class submarine te supersonic BrahMos cruise missile ang chi te Mike 21 27 29 Su-30 MKI fighter tiang chi te IL-76 78 T-20 T-90 tank MI series helicopter te aircraft carrier Vikramaditya te an ninuklom mai heng baka adang po soitura la om trewang Russia hi ral thuam siam chuan lama chuan ala chuan om teu hle maya sang ni le som ni pakhata khian Sarmat ICBM
aming lematan po setan an vuangat mai voi khata friends ram tiat vel ti chevek theitur atuai thar le don ni in an ram Russia strategic missile force chuan thua chua le ta a he ICBM hian kilometer sing khat le sangriat aka phak ba ka Mirage nuclear warhead som akeng thei dona heng nuclear warhead som te hian nuclear kiloton zasari le som nga theu an keng thei le chong bok don ani a chak tur zia chu soina siak lo ni hi Hiroshima a USA na tom bomba thak kha kiloton som panga ania tuna ICBM in nuclear warhead a pai thei zong zong hi chu kiloton sang sari le zanga ani riap mai ni chu an mangamin an mangdu tak takangem o man lovada mai turatan chuan a ui om view dona man la chu a hu phur om view don boxi ani ber hi sang ni som pasaria UN nuclear ral thuam ti tlem nana nuclear disarmament treaty an sign kha sang ni le som ni pakhat January tha khian atop don ta a he treaty hi US le Russia hian an sign non le rin om lem lo fiu maya anin kar boruak la chu alum chhodon chawa ang le viau mai sin hi Biden hiron president pal tathut se engemon an don ni kan thlir chhozel don nia CAATSA noya hian threm na chi som pani a oma heng zinga som hi chu a hlauhawm te chiam lo ti ni maseram economy na tor pha tur chi ni a om tlat maya pakhat na chuan banking le transaction US na khap sak vai chuan US dollar an mang thei don lova Khawvel sum don na hi US dollar tel lo chuan a kal hlei thei lo tila kan soi sual kher lovang tina dot le chuan export sanction lam United States hian Khawvel sum don na leile hral hi tam tak athununa United States in export sanction a puan khum to ten economy a har sakna lian tak an tok veka an mason na athuan op deuh vek zelani Turkey le India hian US atanga frek na zok an tok thut thei renga heng ram pani te hian US nge Russia ti zo na an la chang nge don ni na ngai thei bokani hi ole khir tu tenin lo beng war pui kan bei se ye kan channel hin lo thlir ve zel don nia